Ia, malia upo lo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou lotoi, lau whawhauwhaunga lo mātou atua o lo mātou papa, ma lena te tongi ola ina I mātou. Ameni. Maua se matua e taitai na ai, mawhauwhaunga whaleanganga mo I tātou I le nei tae au mai le tusi sa whaitauina mai le whenga inga whau. O le evangelia mareko I lonu tā upo e 5 a le whai upo e 3 ma le whā. A ua whetalai atu ia I te ia lo wafa whine. O lo whatua tua ua e malolo ai. Ina alu ia oe male manuia. Ma e malolo I lo mai ki ngā. Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Lo wafa fine, o lo fatua tua wa e malolo ai. Ina alu ia oe malmanuia, ma ia e malolo I lo mai. O le manatu au tu o le vaiaso le nei, ma le vaiaso a sau, o lo wha au I le wha upunga e wha pea, sa I linga o le file mu. Sa I linga o le file mu. O le wha sa moina le na o le wha upunga wha peretania, e wha pea, searching for shalom. Searching for shalom. O le upu shalom. I le ngangana e peru o le upu e whao ngai tangata e peru e wheiloa I ai. Ma wha mawai ai. Ia ni tangata. Ona whao ngai ina leo. Whao punga leo le shalom. O le upu shalom I le ngangana Peretania o le peace. Ia foi lau a whali liwina I to tonu o le tuspa ia I upu e lua a le o le upu file mu. Ia o le upu manuia. Mai o le manatu au tū la o lo a ngai I se whamoe moe. Ina ia mawhai o na maua. Ia le file mu e tangata. Mai o le file mu o lo momoli le upu le o le shalom. O le file mu mai le atua. O le file mu e pui pui ai. Ma ola manui ai le tangata soifua. Ia lai whao ngai lea le upu e peru lea o le shalom. O le whaupunga foi lea sa whao ngai Iesu ina ua uru whale Iesu I tono le potu lea sa la lafi ai o na so ina ua uma o na whasatauro ina Iesu ma tanumia. Ai na ua toitu Iesu ma foi to tono o le no fuanga o le sa la lafi ai o na so na ia whao ngai ina leo le upu lea. Le upu whawhei loai lea o le shalom. Ia maolo o whaasamo ina I tono le tuspa ia o tau manuia. A rona whaperetania e whapea peace be with you. Ia maolo au mai ai la lea nganga lea o le whaupunga lea o le shalom. Lea o lo au mai ai le manatu au tu o le searching for shalom. O lo au mai lalo le mawhauwhaunga wha e peru. E leo au mai le mawhauwhaunga masani o tātou te talitonu ai I le upu file mu.
Aua o le upu file mu, o le pisi le talitonunga masani o i tātou, o le ai o ni taua ma ni whewaiwai inga i le vāo tangata. Ea po le ai fo ni vevesi ma ni whitaua inga, ma ni whetena inga i le vāo tangata o na whapele o le file mu le na. A le upu shalom, o le upu file mu, i moli mau ma whamtalanga al tuspaia, e leo whatatau mō na o le ai o ni taua, ma le ai o ni whalavelave, ma le ai o ni whetena inga i le vāo tangata. Ai fōlinga mai o le upu lea shalom, leo wa wha, le liu ina o le upu file mu le ngangana e Peru. E le ngata o le mapusanga ma le malolo ina o le tino o le tangata. A le mapusanga ma le malolo ina o lona mafaufau, o lona loto, ma lona nganga. A le upu foi file mu, o le upu shalom o lo whatatau, e le lei ma le manuia o le sio manga o lo ola i tangata. Le ngata o le sio manga o lona ainga, sio manga o lona nu, o le sio manga o lana e kalesia, sio manga o lona atunu, o le teltonunga whae Peru, o le shalom, o le file mulea, o le mea ua foa i mai e le atua e ola ai tangata. Le ngata ina maua le toa file mu, ma le mapusanga, ma le malolongo, lona mafaufau, lona tino, o lona nganga, ma lona loto. A o le sio manga atoa mea na whaia i le atua, e te tau o na ola ai a le tangata soifua, le mea lana e tau o le shalom, e na e taua o le file mu. I teltonunga wha e Peru la, o le sa i linga o le file mu, e leo se mea e mafua mai ona o le malosi, ma le ngawhatia o le tangata e whai ai le file mu lea. Ai o le malolonga ma le manuia e afua mai le fina ngalo alofa o le atua. E le ona o se tangata, ma lona ngawhatia, ma ni ana tau mawhainga. E ui e mana o mia ia mawhauwhaunga ma talitonunga wha le atua e whai ai a le whaatinonga o le file mu lea. A o lona afuanga e le afua mai ona o le tangata. Ai afua mai ona o le atua ma lona finangalo. Ma o le wha moe na o le manatu au tū lea. Lea o lo teita ina ai ma whauwhaunga whale anganga ma tusi whaitau o le nei vai aso. Ma le vai aso asau. O whiriwhiria tusi whaitau o e lua mai le nei vai aso e au mai ai ani tala mo le launga o le nei tae au. E tātou te malama ai le anganga o lo tau whaimana tau tue au mai o le sa i linga o le file mu, po le sa i linga o le shalom. O le tala mua, o le tala o lo wha au ai ia le tau mawhai o le atua e na ia wha sao loto mai le nu o lo nofo polonga i lalo pulenga wha le malo ai kupito. Mai o le tala lao o a ngai e le whaunga o le tala atoa lea mai le amatanga o le tusio e soto. Ma au mai ai, ma po laua wha loa mai ai, ma introduce mai ai al tangata leo mose i tutonu o le tala. Nea lae au mai ai e le vaenga o le tusi lea na tātou whaitauina. Mantua foi la le tala i le nofo ai o mose i tutonu o le mauta o Farao. Ai na te maitauina pea ia le fitena inga lea. Fitena inga lea i le vao le pūlenga ale malo ai kupito. Ma tangata ia o lo whapolonga ina.
A tonu fo wai loa e Mose o ia e tupu mai i tangata ia lea o lo whapolongaina. Lea lana na ia whasiotia ai le tangata i kupito, la sa misa ma le tangata e Peru. Lea lai toe aluatu e toe tau vavao le si misa ia ai whai mai lola le tala le tangata lea po ai ia wana whai ai le whamisidonga. Lea lana sola ai leo o Mose mai ai kupito. Lua vaenga tā ua o lo fia whamatala i whainga o le tala lea. Mua, o le au wala na whaonga ina e Mose e tau mawhai e fofo ai le whawhita auli lea o le ftena inga i le wā o tangata o lo whaatino ina le whaapolonga ina o tangata. Ia ma tangata polonga. Lea la ua whaonga ina e Mose le au wala lea o le mata i le mata o le nifo i le nifo. Ia maua tū Mose i le tū o lo palasi lana whamamafa i tangata o lo whapolonga ina. Mai o le itu ainga tū langa lea e masani o na tupu mai. Pe ao ina whaifete na inga i le vāo tangata o le itangia e leis tangata ia o le mea la e tupu mai le itu ainga la sangana o le feitanga o le fetaua o le tau i masui o le tau i o le mata i le mata ma le nifo i le nifo tupu mai la le se file mua maua ai a silsila la i le whainga o le tala lea ma le mea leo wa tupu o leo i loa e le tupu i kupito le mea na whai e Mose i le tangata i kupito ma ua tupu ailu na ita lea la ua whau mai le ita o Mose i le pūlenga le malo ai kupito lea ua na whaia le whasiotinga lea ua tupu le ita o le tupu ai kupito fōlinga mai o le whainga lea o lo tele ina whao ngā e tangata e saili ai le file mu. Saili le malosi. Saili le power. Saili le ngawhatia. Ma o lea lae fōlinga mai e whape nā. Whainga wha le lalolangi o lo saili ai le file mu. E o mai lava le teiminei. Pe o na iei taua o lea tātou te mata mwhalonglongo i le tau ai to tono le vāo Israelu ma Hamas ma le tau ai le vāo Rusia ma Ukraine ma le tele o isi mau taua ma whetena inga lo whai e fōlinga mai o le whainga wha tangata lea e sa ili ai le file mu a malosi ma tau tia se itu au ia o la tau lai o linga mai o loo iai e le malosi anga le sa ili ai le file mo le fato i lalo le isi vaenga o linga mai la e whapena le au wala le o lo tau mwhai le tala le tātou whaitawina e whamatala mai le ana whao ngā e Mose mai uai na sola e se mai Mose mai na a le foi la whamatala le si au wala le whao ngā e Mose na walu atu Mose ai whengai ma teine ia na wane e utu vai ma tau whainu la tau la fumamoe. Ai o atu ai istangata leo mamoe ua tau mwhai turi ese ma ia ona whaasa i leo tā ua la i le vaenga leo le tala. A mea na whasiotia e Mose ia leo mamoe ia sa turi esea ia teine leo le fine o le tamaloa vitiana. E leo le tala na aua sui le ala fua u whao ngai e Mose ua whao ngai Mose le sosoani teine ia ma i uai na maua e Mose whamanuianga ma i to tonu o le li o le ainga lea ona ua ia whasao ina mai a whanau ale e umane la le whainga o le tala lea o lai ua whamatala e whai upu muli o le vaenga o le tusi len tātou whaitawina.
Le afia ma le aiaina e le atua o le mea lea ua tupu. Na o lo whaamatala ai o toe manatua e le atua lana tau tinonga na whai a Aperama mai Isako mai Iakopo. Ma o lea lana o ane il mata upulona tolu. La ua whaamatala ia le vala au ina o Mose e alu e au mai a lona nu. Mai le mea o lo nofpolonga ai. A silsila la iai le faunga mai o le tala. Ma le mata upu le o le sailinga o le file mu. O lo atangia mai ai. E iai le au wala wha tangata soifua o lo whao ngā. E saili ai le file mu. Ma o lo saili le malosi. Ma le ngawhatia. Ma le mawhai o le whato i lalo le istangata i o na fōringa le o maua. Ai fōringa mai e le whapena le au wala wha le atua o lo whamatala mai. I to tono le tala lea. A sila iai i le mata upu lea ma le vala uina o Mose na o inana mafua ai o na whao ngāina i Iesu le whalanginga na whai mō tangata polonga. O le whalanginga na whao ngāi e le atua mō tangata Israel o lo whapolonga ina o le whaupunga o lo unu, my people. O lo nu. O ina foi na mata tapena ai e le atua ia le file mu. Ma le manuia mo tangata o lai o lo nofo polonga a leo a taua e le atua ma whaalangi e le atua. My people. O linga mai lao le tala e whapena le whaunga ma le awala wha le atua e whau ai le file mu mo le nu leo Israel. O le tala no na lua, le tala o lo whamatala mai el tustala o mareko e winga i le tina ua lewa o na iai le mai leo le puna toto. Mai sa iri foi el tina lea se awala e mawhai o na mauailo na malolonga. Mauailo na toa file mu. Ai ina ua alu ia Iesu. Ma maua ai ia lona toa file mu. Maua ai le wha malolo ina o ia. Lea lai mafua mai ai le vaenga o le tala lea ua whao ngaina e whai matua. Lo wafi ne o lo fatu tua ua e malolo ai. I nā alu ia oe male manuia. Ma ia e malolo i lo mai. O le ngana Samoa lea malona whamatala ina. Ale ngana Peritania o lo whapea lo na whaupunga. Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. A sisila e lo whao ngā le ngan Peritania le whao punga le go in peace. Ai whali liu wha Samoa whai mai aluia oe male manuia. Tolu mea tā ua o lo tau ma whai le tala lea ma le whitalainga lea Iesu wa ave i le whawhine mai puna toto. E au mai ai le winga moni o le mea ta ua o le sai linga o le file mu. Tolu mea tā ua o lo au mai le whaiupu lea lo wafa fine o lo whatuatua wa e malolo ai. E nā alu ia oe male manuia ma ia e malolo i lo mai. Mea tā ua mua o lo tau mawhai le whe au. Lea e au mai mo tātou. O lo atangia i le sa i linga lea ua whai e le whawhine lea o lo iai le mai puna toto. Mea mua. O le whai a wheso tai le vāo le tangata o lo sa ili ina le file mu ma Iesu Keriso.
o le whaia fesotai i le val tangata o lo ia sa i lia le file mu ma Yesu Keriso me mua lea o lo manino mai le whainga o le whitalainga lea Yesu lo wafa fine o lo whatuatua wa e malolo ai na alu ia o e manuia ma ia e malolo i lo mai. Fōlinga mai e ta tau o na whaule le whaia ma le fisota inga lea a good relationship between o le tangata o lo sa i lia le file mu ma Yesu Keriso o le a fua mai ai le file mu. Lo whaonga ina e le iloa e Yesu le whawhine lea e fōringa mai le lunga le tala e le iloa e Yesu le whawhine lea. E leo iloa fo e Yesu a mea fine leo lo sa ili se fofolo na mai. A lo whaonga ina e Yesu i lana whitalainga le whaupunga lea lo wafa fine. My daughter. O lou whatuatua wa e malolo ai. O lo whaonga la whaupunga i e lua lo wafa fine ma le whaupunga o lou whatuatua. E au mai ai le fesota inga ma le whaia vāvala lata lea ua maua. I le sailinga le tangata o lo fia maua le toa file mu ma le malolonga ma le manuia. Ma Yesu Keriso o le au mai ai le malolonga ma le file mu. O lo manino le leila ia le vaenga lea i le whetalainga Yesu leo whai le whawhine lea. Lo wafu fine o lo whatuatua. Ua e malolo ai. O le fisili ta whai fisili whatuatua ia tai. O lo manino la i le alunga o le tala o le whatuatua ia Yesu Keriso e tusa malana alu malona manatu sa iai. Tusa lava pele i loa Yesu ai a whai lava o te pai lona pito ofo o lona lae o te malolo ai. That's faith. O lona whatuatuanga na sa iai i le mana o Yesu Keriso. Ma o lo manino la le vālea le sota inga vāvala lata lea. E maua e tātou le file mumoni. E na ua mawhana whana ma whiuru tai le leile vāo tātou o tangata o lo fia sā ili ina manuia o le atua ma fia sā ili ina le file mu mai le atua. Ao ina whiuru tai. E le vālea. E tātou te maua le file mumoni mai le atua. Na la ngona le leie Yesu e tusa malitala na ngona le leie Yesu. Ia le pai atu ma le sa ilinga le whawhine lea e na te fia maua o na manuia o le wha malolo ina mai lona mai puna toto. O lo wha matala e le tala le vaenga lea. Na sa ili a Yesu po haile tangata lea ua fina wala ngona Yesu alu atu lea nganga mai a te ia. I loa le lea Yesu le melea ua tupu. So ta inga lea wavala lata o lo tau wha matala ina o le relationship lea. Ma le wha ia lea ua whau ina e le tangata sa ili le file mu. Sa ili ia Yesu Keriso. Sa ili ma le loto ma le anganga iai. O na maua lea. Haonga lona lua o lo mai o le file mu ma le manuia e. E le a fua mai ai tātou e a fua mai ai Yesu Keriso le manuia lea. Ma le whitalenga Yesu le fine. Haluia oe. Haluia oe ma le manuia. O se whitalenga o lo a vatu. O lo a vatu i le tangata le manuia ina i mawhai o na alu ma ave. Haluia oe ma le manuia. Go in peace. A wao leo ua ofo atu e Yesu
manuia mo le tina lea. Ina ua momoli le perfeto Mika le finangalo le atua ia Israelu. I le awala e tatau ona sava vali ai le nu. Ina ua faila le perfetanga Mika i le nu o Israelu ona fai ai le Mika o le perfetanga e whapea sole. Ua whaali atu e ia te oe le mele lei. Sa foi se me finangalo ai le li ia te oe pea le o ia mea. Ia fai le mea tonu. Ia nau i le alofa. Ma ia feo ai malo atua ma le loto whamaulalo. O le feau whaperfeta lea le perfeta o Mika na mamoli a Israelu i le awala e mawhai ai. O na whaatu mawina manuia o le atua mo i lātou. O le sāma vali, whaatasi ma le atua. That's how we exercise peace, is to walk with God, with a humble mind. Tau ona whialua i le tangata, ma whemalanga ai le tangata i lona soifuanga, ai o lo i lona loto ma lona nganga le file mu mai le atua e ola ai. E le ngata ai na ola pea i lona lava langona whaatangata soifua le toa file mu mai le atua. Ai na te i loa ai whaatino ia le file mu le vao ia malisi tangata ola. Melon tolu o lo atangia i e malo lo ai tātou mai mati ngā pea whai tātou te maua le file mu le mai a Yesu Keriso. Hei taime tātou te manao e sa iri le file mu le paua ma le malosi ma le ngafatia o le tangata. Tono o le iwa masina talu ona tūlai mai le presidente o Amerika o lo iei nei, presidente o Donald Trump. O atu i le valu i taua, ma fete na inga whaavao malo, ua mawhai on tāo fia le presidente lea. Mai o se matati au pito sili leo na maualunga pe a fua i le tūlai mai o tai o whainga malo o le lalolangi. O se tangata o mawhai o na i tāo fia ia ni taua ma fete na inga whaavao malo. O nisi o taua o atu i tailua tai tolu tausanga. Vai aso na powalua vai astaluai na sainia ai le malienga o le file mu le vao Israelu ma Hamas. Ma o le taua lea i ui o le taua na fitoa alua tausanga talu o na tupu. Ai o le taua ma le fitena inga ua leva ma tausanga i le fitena inga lea. Ai le vao Israelu ma tangata Isalama. E o iala aina, tō tele foi tangata langi e le fia i ta inga a le presidente o Amerika. Ai fōlinga mai a fua i le mata upu le o le tau fia o taua, ma le whātupu ina o le file mu le vao tangata mātunu. Fōlinga mai o se tangata au pito sili leo na mawalunga. Ia lana matati au mawhai o na whātū i lana taitainga o le se tasio atunu au pitisilo na mālosi i le langi le teiminei o le taitainga a le presidente o Donald Trump. Fōlinga mai fōi e leo stangata e malu ia lona mawhau ma lona talitonunga i le vao ia ma ona fili.
sisila iai e lesi tagata e malu ia lona fuafuaina o ni talanoaga ma ni feutagaʻiga i le vaoia ma taʻitaʻi o le mālō lusia o le taʻitaʻi ma le mālō saina ma le taʻitaʻi ma le mālō o koria i matū o atunuu tetele ia o lo foliga mai o ni fili ia o le mālō Amerika ia ma le talitonuga lea faatemo kalasi o le lavea atu ai ma tatou e foliga mai la o se tagata iai ia le malosiaga lea e ui foi o Amerika o se atunuu e malosi lona tulaga faafitafita ma lona tulaga faamilikeli ae foliga mai e lea o faaaaogaina e le presidene lea le malosi lana e fai ai ia le saʻiliga o le filemu ma ni feutagaʻiga i le vao mālō a o lo ona faaaogaina le mafaufauga e taʻua o le ata mai fetunaʻi common sense e fai ai feutagaʻiga e ui o loo iā te ia le malosi faafitafita malosi o le tamaoaiga ma ae foliga mai e lē o mea ia o loo faaogā a o loo faaogā e le taʻitaʻi lea le ata mai fetunaʻi le feiloaʻi ma fesagaʻi le ava fatafata o le vao le tasaitaʻi ma le taʻitaʻi ma tau mafai ai e saʻili auala filemu e na ia aua nei toʻatele ni tagata maliliu manai a telele ia le ituaigā faiga pe a fai o le ituaigā faiga le taʻitaʻi ai aiga ma taʻitaʻi ai nuu ma taʻitaʻi ai faiga mālō o le saʻili o auala lelei e fai ai feutagaʻiga ma fai ai talanoaga ma soalaupule ai ma tāupu ina ia mafai ona maua le toʻafilemu ma le saoga lemu o tagata e fetalaiga a iesu i lana lauga i luga le mauga ma lana lauga faamuʻiamuia e atupuina le filemu auā e taʻua i latou o atalii o le atua e no foaga foi lea e taʻua i sa moa o le sulufaʻiga o tagata o loo feagai ma faafitauli o le olaga e ala o loo tele fanau o loo ave iai fanau ua sauāina i totonu o aiga ia o fanau e le gata o fanau iti ae faapea fanau tamaʻitaʻi o loo ave saʻili ai so latou toʻafilemu ona uāga le againa ma sauāina e aiga e oo lava i o latou matua ia ma o lo tupu ai la le lamatia o le filemu o fanau o lo tupu foi nei niusila ia faafitauli lea o le lē maua o le toʻafilemu ma manuia o le atua i totonu o siosiomaga faleaiga ma siosiomaga fale kalesia ona ua lē savavali tagata i le finagalo o le atua ae ua tuuina mai e le atua iā te oe maʻu le galuega o le saʻiliga o le filemu ua aumai ai tatou o matua o tatou o taʻitaʻi o aiga ma taʻitaʻi o ekalesia ma taʻitaʻi o nuu ua mai e le atua iā i tatou le avanoa lea ina iā vea i tatou ma ona so o le mea lea na alai ona fetalai iesu i ona so i outou o atu e fainu ma lava ma so ma papatiso atu iā i latou le soafa o le tamā ma le alo ma le agaga paia ma i outou aoao atu foi i latou i mea ua fai atu ai iā te outou galuega la le a tatou o le faatino ma aʻoaʻo o le finagalo o le atua e ala iā iesu keriso ina ia maua manuia o le atua e tagata ia maua le filemu o tagata me tāua nei
mo tātou whai mā o onga o le whesili lea o le ale auala maua ai le file mua. Ia maua lau so ta inga mawhanawhana ma Yesu. Ia ola le tangata o lo fia sa ili ina manuia ma le file mua le atua. Ia ola i so ta inga lea. Ina o tusi Paulo ile no na atali faleanganga o Timoteo o na avelea Paulo le whaupunga whapea a o oe le tangata o le atua. Ia tau sisi atu i le ameo tonu ma le ameo atua ma le whatua tua ma le alofa ma le ono sai. O mea ia, o mea whale atua. O winga whale atua e te tau o le teita ina ai ia le mawhau ma le nganga o le tangata. Ina ia mawhai o na avea ia ma mori mau. O le alofa ma le anga le lei o le atua i tangata o inae a fua mai aile file mu o lo fina ngalo aile atua. Nona lua, ia whao ngā ma whaatino a wala whale atua. E le ngata mo oe lava ia ma lou lava toa file mu. File mu o lou loto ma lou mawhau ma lou nganga ma lou tino. Aia maua foi le file mu le vao oe ma le stangata ola. Ia whao ngā a wala whale atua e. Whai ai le la sanga lea. Oni whao ngā ina wala wha tangata. Ia whao ngā ia a wala whale atua. E le whawhitau le tele leo maua mai talu hona ia ia mea ia o social media. Maua wholinga mai ai. Ua whao ngā e tangata ia le social media e whaatupu ai le whitanga inga i le vāo tangata. Mo mori ai o la tu winga paa a ma le ngangana le lei. Ma o le lava ua tupu le vaenga i le ngata i le social media whapretania. A o social media whasamoa fo. Na roto tele o tātou o lo moni mawina ia ua avea le wala lea. Ua ali ai ma le ngangana le. Ne foi la wo ai tono il telefono ale malo. La wo ua ali ai le vai ngalia. O le loa e tangata whao ngā le ngangana file mue ave ai ma whauwhaunga ma ave ai whautuanga. Au whao ngā le wala le moli e o la tau loto le ma winga paa a ma o le lava ua hoi taimi tala noa ai e au e ua filfilia i tu malo la tau te whaia tonu mo le malo ma on tangata. O le ai ase toa file mua mau ai, o ai ngana e leo ni ngana mau ai se file mua. Lona tolu, ia e ola lava oe ia i le file mu mai le tua. Ia e iloa lava e oe ia o na e ola. Awane ia fia foa lo mawhau i le file mu o le stangat. E le a vea le toa file mu ma le vesi o le stangata, ma me vesi atua i fua ma oe. Le ai le tau o le whapena. Ia ola lava oe ia i manuia o le atua, ma e ola foi i le file mu o foi mai e le atua ma oe. E na ua tusi Paulo i le kalesia i Kalatia ma tau mawhai. Ia Paulo e wha malmalama i le kalesia i Kalatia le tu ai ngā ola i te tau ona ola ai tangata i le taimi nei. Ona whailea e Paulo le whaupunga e whapea. Ua whasa tau o ina whatasi ma ua makeriso. O te le toi ola ua keriso lo ola i te tonu i a teau. O le ola foi o te ola ai nei i le tino. O te ola i lava i le whatu tua i le alo o le atua.
o le na lofa mai a tau, ma fo ina mai o ia e ia mo au. Whao punga paulo em whai anai ola I file mo le atua teimi nei. Teimi o le te ola ai. Ma le teimi o le whaatino ai lo wola wala uina I le atua. Po le alama le mea o lo e ngalue ai. A maua lo toa file mo I le wawhenga I ai ma le atua. Ma e ola I lo talitonunga o mea o lo e whaia o le whaalinga leo le alofa tu no le atua. Ela ia Yesu Keriso I nala ma wai file mu. Ne ngata o lou lava toa file mu fa tangata ola. Ai ma wai fo le file mu le va mai stangata. Seu tatou talo. Ma tau falungo longo I lo feta lai mai. Awa wina ai ma tau ina ia vei ma tau maave fe au o lo finangalo. Ma ia tangia yo matu wola le file mu mo e fo ina mai. Ina wa e sa ili mai le tangata ang sala. Ma e au mai le whamanga longa e ala I lo lavalo pele o Yesu Keriso. Tau ina whalo loto ina yo matu loto ma o matu nganga ma matu sava vali ai. E ma wha sili sili na I pia lo suafa. O au matu talo ela lo suafa Yesu. Amen.